amacakubiri yakwama duseka ibintu byose ukamubwira neza nyame mucumbira dore konta akunda akawunga sanze taga hariya akwama twica akunda kumanyura nk'iki Nyamato Kanyaje rero nkubwira banyaje kurabona abantu bose nyatunganyije ubucafu bwose nyabuvanyijeho nta bucafu ntaki ibintu byose bimeze neza ahantu kurahareba tuhareba ahantu ahanywera amata ndetse Nyamintu wagira ngo abarindi bikora koko singuhemba mabusha kora akazi kanje neza mabusha gusambaye neza ikanje wayiguriye murakoze ikanje wayiguriye mabusha ndetse ushaka kuzayigura kandi shaka kuzagura agakanje kaka nzaje inyama kajana mu ikanisa zaje nsirimba nikagura mabusha akaguriye ubugeza aho kwifuza iyi kanzu koko mabusha ari gahunda kora ariko natwe abakozi dukunda kwambara neza tuzi abanyamurenge tuzatwama twambara neza nubwo na ndi umukozi tuzayigura gusa uzondangira kwiba ariko Nyamatungura uranyemeje none umva rero ngiye ku kazi urumva mabusha ubu ugiye guhata biriya birayi sibyo uva ushyiramo amakaroni hanyuma sheri ashobora gushaka kurya naje ariko wabutegura nta kibazo wategura mu gisorori ariko nanjye ntabwo ndi butinde utajya muri twa duhungu twawe ku matelefone wirirwa ku matelefone urumva ayo mabusha sinyoko amubwira kuri telefone kunda sheri yambwiye akazi ko ari bubanguke urumva asange wateguye ngaho ukora byose ndama mbikora byose ndakintu uri busange ntakoze ngaho gira rero ngaho wirirwa rero ariko ndabanguka ngaho ubikora neza sibyo mabusha ntibagirwa amata ntarimo mabusha ko mabusha maje ayenda mabusha za saa zari zigeze zirageze uragiye aho se ubwo ugiye he utabuntindaye si wari wabinyemeye nari nabikwemerera ariko se ubwo ngubwo usibye byagutwaye tukazagenda ayiwe none se ubwo kugiye ubwo urabona uri bugaruke ryari mujye guhaha ko ndakubwira ntabuntinda nukuroyayo ntabuntinda urabizi ndasenga ntabunja kubesha ndabizi umenge ntabwo ndi bujye mu kazi kawe ngo ndajya ugakora kandi muhembo mbabare cyane oya ntabuntindayo iminota ngiye ntumvugisha rwose nukurorayo umva nta mwanya mfite iminota ibiri ndabangarutse mabusha amazi ibintu nkubwiye ubyumve ubishyire mu matwi yawe utebuke ujya guhaha bye sawa abantu baha badatema n'ibihuru iki ni ikibazo nyamatungo agomba kubikosora bagira ngo abantu bose turi bagufi wacu we nyamatu yewe wacu we kindumva isama zahageze bisama we ayiwe uku ni wowe naye ngukumbuye isama ntiwansuhuza wisware gake nje ndi kumva uku nguku ukuntu ukubonye no gufata ngahita nkumira wambaye ikirato cyiza ukaja mu ndobo utazongera kukubura tushaka kunsuhuza ukuntu ngukumbuye nyamatu ni wowe ni je bisama ntabwo ndabyiyumvisha mpore baragize ntanogweruka mu kanisa nyageze Kigali nabaye umusirimu nanje kundi kumva no gusoma nk'ababandi b'ikigali ntukasome ayiwe izo ni izabi Kigali wasirimutse inyuma imbere ntagura asirimu none ibi nyine ni mabuje wabinyigisha ngira mabuje mwiza yanyasigisha inzara yamangurira udukomo ayiwe nakuragira ngo bazaje bansoma oya njewe nyine ninje wakwizaniye ariko imana ntanti itakura umuntu kera mu rusengero naka telefone ni mabuje akangurira uribuka pasiteri intuza sebintu ukuntu yakunda kurimba karirimbo kumva ntakintu gahaye kavuga ariko ko ndakibuka urakibuka bw'amasezerano yose
nubwo yatinda azasohora. Ko ndabona nawe yarasohoye uwo musirimu. Mana yamwisoreza amasezerano. Ayiwe no gukuye imurenge ubona umushasha bikagucanga ubona umuhanda ukavuga ngo n'amazi ugakuramo ibirato. Baza bama bakubonye batavuga ngo ayiwe none yabaye karashika. Ayiwe none umaze gusirimuka ko ndabona. Mauja wanje ni umusirimu yanyangurira impeta yamangurira anteresha inzara angurira udukomo. None ko ufite inzara nkiza Satani. Ayiwe ubwo nawe Kigali. Nje nduwe Kigali ko nawe ntago bari guhinduka. Babaye nkabo mu mihana. Iba yitajere ntabara. Ayiwe. Nawe Kigali kera. Jewe ko ndakureba kakwibuka nkuvana imurenge ukuntu wari umeze. Ayiwe. Zagushimira uzumva urukundo. None ikintu gisekeje muri Kigali uzi ikintu gisekeje reba kiraka imodoka kinini ucishura amafaranga make ariko kariya kana kayo uje utanga ifaranga zikama zigushira niyo wowe uzitotora ku giti ntabwo wabona icyo zihaye. Imodoka tuza twifuza dutoye igituma abamama watwo bazaba basaba amafaranga ifaranga zikeya ko tukamudusaba ifaranga nyinshi. Ikibazo kiraho abantu bo mu Rwanda abantu benshi ntago bazi ubwenge kurafata inyana ukayigurisha amafaranga menshi gusumbya nyina nawe bifata ubigereranye n'inka reka ninjire tugende uhita cyane unyokereze ndama ngushumbira ndabizi ko ndakumanyura sibyo n'urutoki ndakumanyura kiki ndakuzi reka karibu Manenda mugeni kufa murudzienje toka rudziya enje mutoka wavuze Kinyarwanda uko umuntu w'igikara kawe ni kwivugisha ibirimi. Anataka nini hapa? Ntamu boss w'igicucu ari kuvuga ngambara neza ngambara kirata ciza nguru musirimu nabivuga mu Kinyarwanda bakiguriye anagonjwa nini? Ayiwe kuranumvira tabumbu Kinyarwanda mwambie arudie kwa ustaki fuyo hapa mulumie boss hata rudia hata rudia anatoka hapa mgeni vuga Kinyarwanda wewe usikii hiki anagonjwa masikio hiki sasa amefanya nini hapa anataka nini? Anakuja kutusalimia tu. Kutusalimia tu? Okay, tumemwona sasa arudie kunyumba. Boss, ni rafiki yangu kutoka zamani. Umemaliza kazi mabusha wako alikupatia? Sasa unaanza leta sasa rafiki. Ni ataikana lakini mimi niko na kumubwire nje ntago ndi rafiki. Nje nitwa Bisamaza ntago ndi rafiki. Ari kuvuga ngo inshuti yawe ngo itekere ngo icumbire ubuzima bunini. Kuvuze neza ukorana anagonjwa niko ni muzima ariko abantu kamwe karavuga ngo wambaye neza. Ayiwe kuri umutubuzi mwambie aende sina bezoe yafuye hapa. Sasa wewe unamdanganya Asika unamdanganya boss. Sasa ananipa mkono na nini? Ananipa mkono na nini? Kwenda kusalimia. Kwani salimia? Kuna gondi farama. Kuna vita natuletea boss mulumie tuikale. Tumekosa vitu mu nyumba. Sasa Asika ngwe. Jewe navuge Kinyarwanda. Ko ndamusuza akiyemera umuntu wambaye umupira w'ifaranga zitarengeje 500 ni bifutuzi itabo kizi Kinyarwanda igiswahili none cyakindi utanaruha wumva ni biki cyo muri Tanzania nico muri Kongo bose tubaye muri Kongo tuzi ibintu basaba iki ni gifuna kibonye ubu twakwivugira n'ibintu byacu amuyachoka muondoke sasa aende boss. Mwambie aondoke simutaki hapa nyumbani kwangu. Wewe usikii? Kwa nawe ondoka. Utange kuntuka. Pite ingia mu nyumba. Nanje. Wewe. Rudia kuransunikira. Rudia. Ndagushonda izi ntoki uzazasa. Toka. Zagwamagara boss adahari. Wende. Toka. Wende. Toka na nyoko. Toka na nyoko. Toka na nyoko. Wende. Nuko kibona kimeze kuramonera kiragifu kikansuzugura n'umuntu ura mwana wacu yayobya akazi utamunyamurenge ukora mu rugo ntano n'umunyamurenge w'umufundo baho
naza kubasoma ku gatabi agatabi kanje naba nagasize urushanisho Nakasha Mama yinka ndoka muphakasi nakhabona aje nshakhe ndakashidi Esaka Akashira khona khiwa jiwe akabirete Akwa mayin awasha Zubwenge sha yarumva bo bavuga ngo bazimu Zemuka Baba yivu Enga kamandoka muphakasi Ego sha Roda Roda sha Isn't Janya Kasani Daddy Kund Buri Jituma Kahori Inabyo ntibibaho ndavuga imana kakazi mwini satani yakaburi rw'umuheto iki ni ikibazo n'ukundi nkubiswe n'ikuba ubaye cinya kuvura umuheto muze uku nawe waje mu mushasha indi utazaza mu muji ayiwe uzi ko na nyamatungo yaje araje se uku ntanugurareka itabi uracyarimo ayiwe menye nawe unaritera umwaka untijyake uko imana yazari gukuyeho uko ugiye gupfura ugunywa itabi ntabwo nariva ku bandoka umwami wamenye ko umwana wawe nawe yaje mu musasha ari i Kigali reka da uku niyo mvuye kureba yaje cyane narimushiriye utuntu ariko uzi umuntu babana ayiwe umwana wawe arapfuye uracyaje akatogise intogi ubu wata umuco ndacaryo intogi ariko twageze i Kigali ntago tukizotsa wayotsa gute kuri gazi rero we nirira akaboga dore ndacyakomeye ayiwe kabasaza bakera ntago tuzageza ko imyaka nkizanye uzi ko musigaye murama mukagira muri badahiye uzahagira ute ayiwe muze ukunta no ufite amatsiko y'umwana wawe amatsiko yiki yabaye umuzungu caga ikara caragiye kirashira ntago mugisa aroha ninywera gatabi uburetse muze ibyo bintu byawe tuzi ko bihaye binuka birakunukira se umuyumbe ntago njangura urarigura tsenya kuvunirwa umuheto we ntago ndigura ariko nawe ntago wanyangiza ngo nkwemerere umva rero ngubwiye umwana wanjye uvuyeyo kugira gute nukubwira ngo mvuye ku musuru itabi ryakwisha amatwi uraringurira se tawukira uhawumva ko ndakubwira ngo mvuye gusura umwana wawe ntabwo nava amatwi mbandoga mu twagasha ukura shamwibuka umuntu jewe amwibuka umwana wawe umuherereze ntago umwibuka ko ndakubwira ngo mvuye ku musuru ntugire n'amatsiko kumbaza ngo ameze ati umbure nkubwiye shawe ni amatabi zura yavura nyakugurirwe ntuzabo nyakugurirwe isanduku uracatukana nka kera natukana se ugiye gusaza abanduranye ugasuzugura ubudanaho ugiye kugira ngo nakemera akayegasuzugura nkunda nk'amatabi none ntabwo wabibimwa nyakugurirwe isanduku we itabi ko ari iryanjye uraringurira wowe ntuzuzugure ntakwereka icyo ndi cyo utangira nk'ibyo mbonye aho umukobwa wawe iyo sanduku uvuze uretse nkubwire uretse nyumva gatoya iyo sanduku uvuze ushobora kwishinguzamo umwana wawe gapfa uhagaze koko n'ibicucu birakura gapfa uhagaze wowe ukayindagiraho ukuri kundindagiza njewe mba mu nkazi wayo yewe ndakubwiza ukuri ko nagukandagira nkakwereka icyo ndi urabona udakandagira ngo urankandagira reka nkubwire sha ntusuzuguye ntubone gutya ayiwe urareka nkubwire sha umwirike urakaguye ugiye urakarindagira nta kigo kiwe
ndashize ndahumiwe. Ntushaka upfa. Gapfa uhagaze. Wowe karindagira we. Wagegera we. Urifata ukansuzugura njye wawe sha. Njye wawe nyakupfa we. Niyo naba ngiye kubita nabimena nkabitanga. Ariko wagambirwa wagegera we. Wowe katumbaga nawe. Reka nkubaze. Nyewe uraza kunteretera umwana ukanansuzugura. Ayiwe hahambiriwe wowe utazi n'ubwenge. Igifu. Nakubwiriza ukuri njyewe umunsi naje ninze n'inkoni yanjye uzambona. Ayiwe. Utakwibona ngo uzombona. Yana karindagire. Ayiwe. Urakagwa iyo ngiyo. Ayiwe cyo menya ntuzosha. Uzosha. Kagane n'umwaku. Hagara gatoya. Uretse genda gake. Terindi ntambwe. Ngwino. Aha guco. Yes. Yesu yagenda gatoranya intumwa. Ubu naho nagutoranyije kera byabaye. Nta wundi Yesu ariko nje ndumwana wayo. Ndumwana w'Imana niyo mpamvu nanje ngeri kirenge muca Yesu aravuze ati mugende mugeri kirenge mucanje. Nanje niyo mpamvu nkubonye ngahita ngutoranya. Inde. Jewe mutawundi umutekamutwe. Tamunyamurenga w'umutekamutwe bawo kuko ari umunyamurenga w'umufunduzi. Ari umuyeduzi. Ayiwe Imana yadutoranyije mu magana n'amagana. Avuga iti mugende mbaye umugisha. Niyo mpamvu ubu nawe umugisha wawe ubonye kiguhagarika. Yose utanga umugisha. Inde. Jewe nkuko uzi ko akundi intumwa za Yesu zagendaga zibwira abantu ariko urashitse we. Ayiwe uruzuye. Imana ukuyakuremye gifite imbaraga. Icondo kikiri cyose. Ayiwe ufite ubwoba. Jewe umusazi w'umusirimu wamubonye wambaye urubato rw'aya mafaranga. Ntabwo yasara neza nyine nabyubitse. Ayiwe muko uko usa inyuma kiba ari kusa no mu mutima ariko uko usa imbere ntabwo ari kusa mu mutima. Ko wampowe njewe ufite ubwoba. Ayiwe agana nawe uruse guhana n'umuntu nkawe simuzi nakimwe. Ayiwe niko ukibona kigenda gusa kimeze uteka mutwe wagarangura igifuka gipakiyemo icondo. Wase umeze nk'igiti. Genda sha. Genda nawe. Zohura n'impyisi wampyisi. Wese ko twakurikije. Nutwanga so shamba n'ukwiye Nteranye nyine natwe twibare. Oya sheri wanyu n'ukuri ntabwo ari ibyo ngibyo. Yishyize sho. Mu kazi niranira akazi kakomeye. Ni cyangwa kigori kimesheje umutwe. Kikwazishyize. Ngo cyawuze igisazi. Ego kiranuka. Kirasa gute sibwo cyambaye gute? Kijama kire aho ngaho sizo cyakibuye. Nta kintu nase cyaje kiribwira kiragutuka kabisa n'ubwa mbere duhuye ngo cyari cyane. Nanze gari yawe. Ego. Cyangwa n'umuntu wawe muri perezida. Ngatumbaraye. Nguratumbaraye. Gusombaraye cyangwa afite. Kiranutse Sinakimana kumva aho warakundira. Ni naniwe nonze wa mumo. Bisumbu. Wabize cyuvuga ubwo n'uvuga ikagenza Imana arandoze wa mumo icyo mvuga. Wagira ngo si yari igihumbi n'ari kumira. None uranyumeje kuvuga ngo umuntu yavuze ngo ni wavuga. Ubwo nyine sinzi Imana yari yafashe umuntu ushameze neza nyine bose bose arabagiye mu kazi babwira ko yashobora Izo umva nyine araho ameze neza ariko nyine kaza gushaka sinzi kinange kuko ndaza kuza ariko muri iyi minsi ndaza kuza muri iyi minsi n'ukuri umuhungu wanjye dore namwe ahari yagiye yambwiye ngo ariko araje nyine
nzabasura shema ntabwo nababona byagiye gusa rimwe bangeri nzaba ndabumva mumwe musinda ntuzi se yo naribiriye naribiriye nyine mva ni hahandi ni ukuba nyine ngo wigeze nyine ndabyibuka Kevin. Nubwo se? Ntumbwire ko byaje guca. Umva. Aho mbabona nta n'ubwenge ugira rwose mva mu bana baba bambona ntazi pe. Yewe shujya ngo niruka ukivuga ukubita urundi. Yari afite gahunda buryo bwose. Sukara n'umujama mwiza se. Afite. Wow. Ariko yanjye none mbega inkuru mbwiye. Man, umva mbabarira n'imyaka ufite niyo ngiye mbabarira ugira ugiye. Ariko nabindi kutuya. Oya oya, urabizi ko basigaye ngo ni 18. Cyane nabyo ari kuvuga tujya kujya tugera 23 b'abakecuru. Muzanasaza buretse. Ubu ngubu 23 ni ibicecuru. Mawuja ari ubunzize uraje ariko urumvira ko umwana kwimura ubushye iki kintu muraziranye ikiyesi iki ngiki usumuzi urunguru umuze twawe rugenda rujya ibisheke ndaruga ngo rugukuta ibintu mu muhanda ngo rufite umwana ngo rufite ubushaka rwanga kunywa se uyu nguyu yaje kuba nabi gute kandi nzi ko nta kibazo muziranye gute ikintu cy'igikobwa kingana gusha kiragenda mu muhanda cyama kigenda kijya ibisheke inzira yose Uzi ukuntu gitukana kigira imico mibi bose ubundi utinda je ndatukana iki gisazi nicyo gikoze cyawe umukozi wanjye yawe umuhungu arakora akora iki se kindi mana yanje uramuzi wowe urunguru uko ndakubwira ngo wari ufite igisheke gifite ajya muhanda waretse nkabivuga nari ibisheke yari afite igisheke arakubeshya ubanza numve yari afite igisheke mawuja ndabeshya jambesha ngavuga twebwe bisaba yari afite igisheke afite imineke afite n'avoka ariko ko namubwanga ibintu uri kujya biragutera mu yagenda agabijya ibyo bintu reka ndabeshya ntabwo nabi ku mawuja ntaganyuma ndamubwanga ibyo bintu biragutera mu mama se yaje gusara byaragenze gute uko muravukana kirabeshya niyo mpamvu imyaka y'ubukwe yaragusize uyu nguyu yarateka mu karya ko nkakubwiye wowe imyaka y'ubukwe wanyumvishe ubwo rero ngo nawe ufite umukwe wanyumvishe ngo ufite umukwe uyu se n'umukwe mawuja uyu musaza ugenda utwara mu muhanda uyu mwana wanjye uyu nguyu ubona imyaka yo gukora ubukwe yaramusize ubu imyaka usigaranye niyo gupfa uragira ngo umworere ubukwe se uje nawe kandi wambwiye ngo ibyo murimo ni ibi twamukanga ngo wamuzi wowe kugira ngo ukunde nagenda ngafata uwo mutima wagukunze aho imbwa zikawurya sibyo nakubwiye ngo nkabaho nta mutima ngira urusazi ruratukana bano bana nta kinyabupfura mufite umukozi ubu uyu ni umukozi wateka ibiryo kandi ko ndumiwe ngo nagukunze umutima wawe gukunda nuwo imbwa zikawurya cyangwa nkawohereza ingurube zikajya ziwivuruguta ugusha mu isari mawuja ngo ukorere iki ni igicucu ntakintu ufite hano umuntu wamondangiye naburanira isura kiragisazi cyaje kirateka ukarya urateka inyama mwese buriya iyo ufite buriya teka inyama umva ngajyaze ahubwo sinzi ukuntu byagenze kugira ngo muhure si rero reka ngende n'amwijije nyine naje kugusuza muri bantu bashinzwe kujya ngo nzagaruka niba urakoze cyane ndagushimira umwana wa mama ngeze biba byarananiye banze nkurenze irembo yerekeza batahije maze naje barakuzi bwaduye ndabona kwicara mu ntebe satani yari yicaye mu kubanza ngashiraho ikiganza akagenda byagikobwa nuko nagitutse naye nagikunze ari nkakera bakireba mu mitima y'abantu bari kubinsoma uko ntanubwo kiba kiryoshe kwica mba nakombye mu safuriya burya ababosi bagira ibintu bibi
bihagije. Nta nubwo kiryoshye ngicyo mba nakombye mu isafuriya. Wanze mpamagare na kariya gakobwa kagiye gukora ahantu n'akarangiye kirati rwose kazana ubucucu. Nzi mukwereka. Uyu munsi nahuye na Satani wambaye nk'ibyasi. Alo. Kuba watinze gufata telefone. Nageze ariko sha. Ntabwo ari amahoro. N'amahoro ni ya Satani mu bana. Ariko afite abadayimoni yuzuyemo Satani. Nakibonaga nkumva nagishikuzamo umutima nkawuta hasi nkawuhagararaho. Oya byose ni wowe wabiteye, byose ni wowe. Uko baragufata bakagufata nk'umwana, niba uri umukozi ugomba no gushira amakantu ko kunyubaha. Ari nje na boss wasuzugurana. Uri igipfu warahindutse. Boss azagenda washaka nundi umugabo uzakura undi. Uresha nanje. Umwiza. Oya ni njewe. Wantagaruka kukubwira nabi. Aye rukundo we. Ndagukunda Imana ikandusha ariko. Ntago wasimbuka ubu mawuja ntawuhari. Nanje boss yagiye urabiza korera ngo muntara na mawuja yagiye urumva ninje nyiri ruko. Buza twateka koko kuza ibintu biri muri firigo. Inavuga ngo haje abashitsi ndabagaburira agenda se yashizemo na kamera. Wanguno nagutekera. Oya mwino wayiwe kumanyura. Kawunga ni ikintu mawuja arabizi ko nyikunda aragiye azana. Niba nabyita depo. Imwe yindi ryoshe cyane. Imwe ucumba ukaja wumva ko iragukurura. Wagana ibya bintu Imana yashize ahantu haryoshe. Ibintu by'Imana. Imana ni igitangaza. Yafashe ibintu byayo. Oya ntago no kumanyura turamanyura kawunga gusa ntago nakumanyura. Abantu bize nibo baje bavuga ngo araviyo. Uri igipfu ntago bavuga ngo urakoze bavuga ngo araviyo tu. Uko nzokwigisha ibintu byose. Welcome stand up. Yes. Oui. Akunda kivuza umwana w'imurenge. Ngaho simuka ngwino. Sawa. Uko ngiye kuba mawuja mbe na Patricia ari ngiye kumuntu ikintu abantu babiri. Kamanze nishiremo kano gakoma karimo intunga mubiri. Umwana araza ndebe umushire mu mukongo. Nje gukora sha. Gasanga ndaroza amasane nkabona. Suko, tahanyo. Ariwe yamatu ukurashitse. Nyanyishi. Ni gitangaza. Ko wirukanse n'ikindiriwe ejo. Ntago wageze ahanje. Chapa sikundichana. Sound. Bose batondera kumuvuga mwiza. Uku nanjano ndi bose. Iraje bisinyari ko ryantera no mwaka. Ko rufite igirankana. Ineje. Sisa. Uwari kwintu tazi. Uno ni karibu uko nije bose hano kabana mama.
ndabona mu ahantu heza. Ayiwe aho ni ahandi satani yari yicaye ariko yicare nasenge hicare. Riraje ari urya gicaye hano. Ayiwe ni ico ngico ni urakizi. Wahuye na shitani. Ni shitani. Yasaga gute? Ayiwe. So ntarahura na shitani. Hari shitani. No we ntaga shitani ni itsinda rya shitani. Uko ntiwakuswa n'inkuba? Namubonye numva ibikoba byose biramanutse. Numva ndapfuye. Kurabona n'icokere candenze. Ariko kamubwire sivyo uzamusha mwihuduma bagusengere iyo shitani yambitoka sivyo. Uko nanje navuze ngo ifaranga z'uku kwezi bari bumpembe zokuraho kimwe ca kabiri gitange misadaka. Ayo ukundi ifaranga wewe njewe narayindu ko ndagwabonye ibintu nakuzaniye nuko bose wawe bize gicu nonega konye bisubizayo none umutima mubi abanyarwanda baje bisamaza we gitumugira umutima mubi. Ayo abanyarwanda baje baca umugani bakavuga ngo siko abayenga inkitagwa amata nawe ntuzoyiha ubwatsi nari kubiguha ngo baravuga ngo tukagire kuko mugenzi wawe agira. Umuntu nakugirira nabi uzakora neza sivyo ariko uzukuntu reka nko uretse njewe mba hano heza uku ntago hano nkiri umukozi ndabona wigize boss uzumwe igikoma cinshi niyo mpamvu habyibushye hano ntago nkiri umukozi uzi yuko mabuja kubera ko yarankunze ubu yarambwiye ngo ntago bakimpamagara ngo kadogo bagamagara gute uyisamaze bajavuga no bamenya ni chakorodi njewe muhamagara ku telefone umwumva aje nyitabisamaza kandi yarambwiye ninkora ubukwe ifaranga zose na sahi ngahega twame tubupanga sivyo kora banzo mpe vance ushabisama wabaye gishinze nimba ari byo utangiye ubupfu bw'umurenge ntagoje bwiburira kuravuga ngo je vance nyine usiko wabaye kabi Kigali ko none gituma wahindutse pa kuri vaze kunta nubwo nzi kuri muzima umva nkubwiye tuzomanza dusenge uranumva nitumara gusenga tukora ibintu bisengeye ibiki ku buryo ibiki yewe ubukwe busengeye ntaribi ntago nyavyanga tuzakora ukwe busengeye uri Kigali umva nkubwire urese ntaguha unyumva kanto mpaye nshaka kuganisha ko ndakubwira kurambona urumva izuba ry'i Kigali kuva numva muri Kongo nama numva nkiyo njyamye hano kubera njyama mu cyumba cegere ca boss arigeje kumva umwararize ababaye basaza ko umugore we utagobira oya kuba kwita umuntu nyuma mugaseka nje numva barize ntabwo se abantu bazavuga ngo zirarazisha ugaca zikaziba utago kamabuzo kabaseka ntabisuze uri gicucu ntago bategeza ngo buce hanyuramo k'iminota k'umunota kumva rimwe ngo ubundi ngo ikigore ca bose ni igitesi izakirira nijoro ayo nanje rero nanje ko ndagira kuranumva ndagira ngo nanje useke unarira ubikora icayi useke unarira nyarize rimwe nduruhinja sinzosubira kurana rimwe n'umugabo wanje ankubise nyakagenda iwacu mutagwandeyesheje numva neza ndawundi kuvuga byo kurira ngo mpaye ngo kubita kunje nshaka gukura utuntu numva iyo njyamye bose agira n'amabusha tubwira ugucu bisoma najengiye gutaha sibyo uja none waruje gukora iki kukureba kundeba ndingaye urako hambira ngo boss na mabuja ko waruje kundeba nje ndingaye naje ndi mabuja none tugomba shabisoma umundi hari krimi bavuga itumugira ibyaha ntagari ibyaha hari krimi bavuga ngo nukwidoboronsora we none ico kirimi murenge ntakibaye nanje nagifatika Kigali sabaye kandi Kigali sinzi utonto two duswere sinakubwishongereza umwana w'umurenge nsigaye ki wazonyigishije kagenda kiyemera ku bantu bo mu rugo iraguru nyakwa bababwira ngo hajya gute wowe nugerayo mama wawe ukimubona kubasuhuza nawe utumuganga I love you
ni ijambo rikomeye Ngoma, cyane. I love you. Gatuvuga uti sit down. Kamukorera na ya please. militi please. Yes, gatuvuga uti sit down please. Uzangiza kure. Je ntano nuko uza n'ubucucu. Waretse ubugoyi. No gusinya gushuje. Ayo. Sama. Uko nyama. Reka ushobora romantique. Ngo romaki. Romantique. Uzikintu mvambura. Nakugwenje ndavuga indimi. Ko nje mvuga ndabe mutu. Romantike ni iki Sama? Romantique ni kwa kundi nkakukura gakeya nawe ugahita wese. Nevuze gucanga romantike wakamuzi. Guca guhita nkugwa. Wabandi sino rushanti ndamonaga bigerageze nkunkurura gakeya nkwe. Urebe kuntisutse gahita ngenda. Nangiye kugukura uhituza. Naje ndaba ngenda. Ngaho twagiye. Je romantike ntaganyikunda. Bisama. Akira ujya gukora. Ikimana atijitererana bayo. Kurabona ya mana yaturengeye turi murenge. Ayo kuri Tanganyika. Ikabidukiza zahaduye. Ayo kurabibonye. Irongera kora. Tubonye igitangaza cy'Imana. No mpamvu iriya ndirimbo ntawizi. Ihebda. Imwe baje baririmba iriya ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira twibutse Siyoni kanje gukora. Ja gukora Pasama. Reka nkorope. Inanga zacu zari zimanitse ku biti. Ku migezi y'i Babuloni. Aho sha